Gasa, itibiyag. Tinapalabas, naggraduar ni Jenny iti sekundarya, ngam saan adim maray ti inada. Isong ati lola natin ang imarcha iti daytoy. Nagsakit tinakam dagiti agkabsat, ket day tamutan tinanggap wanda at pinagatapan dati inada, nga adda aramid na asaan ang nasayaan. Siniimda nga rod daytoy, ket nakita da akadwana ti inana ti lalaki na. Nagsubang dagiti agina, ket isumutan ti isusurot ni Marta ken ni Melchor. Kinasarita ni Nana Auring ni Marta, ngam impapati na latati agnaed iti sidong ni Melchor. Naamuan mat ni Dani ti naramid ti asawa na, ngam binilin na dagiti anak na adi daguraan ti inada. Tawan ti naglabas. Marik na dagiti agkabsat a dancer ken Jenny, amarigatan dan nga agadan, gapo iti sitwasyon da. Iso ang nagdisnodo ni dancer nga agsardeng iti panagadal na. Ket ni Jenny ti pagtuluyan na. Papagayam, denggan nyo ti may kalima apaset ti seryeta yo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo, gasa itibiyang. Marta, talaga ka din, adi ka nagsubli, di balayaw. Anya pa'y lang ang tiga po nang agsubli ak nanang. Naragsak kamin kini Melchor. Tawanan tinapalabas. Manipod pimanaw ka, di balayaw, anak ko. Wan nanang, tawanan tinapalabas. Sipod nagdan na kami kini Melchor. Ket aging kaita, awan tinagbalin aparikot iti panagdan nami. Iso akayat na asawan. Talaga ada kami ti para iti tunggal maysa. Nagasatak iti may kadwa nga ayat nanang. Anya? Apay, panagkunam ka di, kat malas ka kini Dani? Awan ni Dani dito'y nanang. Iso anawayaan. Anak ko, apektado dagiti anak yo, gapo iti napasamak. Nagsardeng pa yan ni Den sa iti panagadal na. Gaputa agkurang kat nga rod ti aramaten da. Nasaya at mat na. Tapno tulungan na dagiti kakabsat na. Kat sika nga inada. Aramidak matlat ti pagrabangak nanang. Wan, anak ko. Ngam saan nga umdas nga agipat patulod ka lang iti kwarta. Masapul damot ti presensyam kas ina ijay balayo. Ay. Ala, di kan pilitan Marta. Ngam sapay ko ma. Tawan ton ti pagbabahuyam iti udi na. Ay, sumakit mo't gam ti sikat, no diretso ti kumboy. Wala pare, amang ano maikawa ka? Maikawa ka nga ron. Isa amarit na naktipanog ko. Damo lang dayta, into nagbayag, mayroam kanton. Kasta nga ta pare. Wen, kasta kami di. Awan anyaman na dayta. Kabaw ilak dayta nga ibturan. Tinapatag. Adda panggitan. Apa narabyan ka, Marta? Ado nga minti customer ije palingki. Iso an naladawak anang rekap. Sayang mat no masapak amang rekap. Kat ado pa'y ti agatan. Udno ka diti bagbagam? Katuan mat. Kaano pa'y aya nagulbudak kan ka? Siguraduam lang, Marta. Ha? Diyak kayat nga adda ka inagaw ko kan ka. Gaputa ay ayaten ka. Melchor, awan ka inagaw mo kanyak. Iso adi ka kumaagsao iti kasta. Ay, apay man na nagsinay ka? Unay mat ngamin ang tigastoy. Puro rigat ti mapaspasama kiti biyak. Nagpapada tayo na. Tinapatag. Nasalon at tayo lata. Wala. Napipiya kayo. Gaputa ka din layo ti si bubukal na pamilyayo. Day tati nagdumaan tayo. May maganos ka laeng. Sana bali, tadamot dagiti kakabsat mo. Wan pare. Isudo ti makagapo. No apay nga ikarkarigatak ti manggad.
Sikamad ka, Jenny. Uwan tata. Kaya't ko ang makasarita ti inak. Awan tinam. Adda na panan na. Apay ka di. Adala ko makayat ko nga ibagakan ko na, tata. Iso nga imayak dito'y dagusyo. Anya da, Jenny. Kwa, ibagak tulaangan kininanang no agrana kami. Anya. Dakin ka. Alang harod, tata. Agpaka na akon. Kat pakikumustaan nyo latan ni nanang. Nasaya ti ka sa tinayo. Kaputay aywanak. Isungawan ti pagdanagan nyo. Ay, aywanan taropang. Sikat ti makagapo. No apay ang nadadaal ti pamilyami. Marta, may dya anak mo babae. Anya, tapay ka no? Diya ka mo. Di namat imbaga. Anya, Amudan ti dagusta. Amang ano agabuso da. Kat masansanton ti umay da ditoy. ha? Kita, Marta. Amang ano itid mo amin abirok ta kadagiti anak mo. Agibati ka iti para kadata. Diyak kayat. Kay sudalayang ti kasgastusam. Kat diyak kayat atunggal umay da. Kat day talang agdaw-daw at aramidan da. Di ka madanagan. Bagaak ida adidan umay ditoy. Kundi kagdanag. Gaputadyak ida ikan itinawadwad a kwarta. Apay ngay may kaijay dagos mi Jenny. Nanang, gaputa na bayagan adi kay nang tad iti allowance mi. Agkurang ti birok ni Manong para iti masapsapul mi nga agkakabsat. Anya, Iso amang tad kayo kumamot iti kwartayo, nanang. Masyan kayo kumamot. jak magustuhan ti panagsasaum Jenny. Kanjak magustuhan ti ipapan mo ijay dagos mi. Iso adi mon ulitan. Anya? Kasanon no emergency, nanang? Kasanon no talaga akasapulan amapan kami ijay? Saan kayo amapan kunakmanan? Saan akayat ni Melchor amapan kayo ijay? Jak kayat nga agsubang kami gapulaan kada kayo. Anya? Tanapat patagpay dayjay alalaki? Ngamda kami, nanang? Alaam da ito'y akwarta kat agawid kan. Amangan numasangputan na ka ni Melchor dito pesto. Kat makita na da itakwarta nga inted ko. Talaga nagbalbaliw kayo, nanang. Ngipay gaya man tata Melchor ti sakit nyo. Imbes ada kami. Pumanaw kan kunakmat. Apay, mabutang kayo ang makita dak, nanang? Mabutang kayo ang maamuan na ang nagdawatak iti kwartayo? Rumbang kumaamaawatan na rayta. Gaputa idi pay laang saanan alimad kan kuana nga addan anak yo nga obligasyon yo. Anya, Saor kayo, nanang. Mabutang ka mapukaw ni Tata Melchor. Ngam ayos laang kan ka amapukaw kami a pamilyam. Sapay lakuma. Tadi ka agbabawi. Ala, pumanaw akon. Kat agyaman ak itiraytoy agatan. Dagiti imbagbagan ni nanang kanyak, Manong. Apay akas jay ni nanang. Nagbalin matan ang managing bubukod. Talaga nakulapan ang tipanunot na. Nagsakit. Apay adi na tayo matan panunutan. Makaamiris tungot lang ang tinatayo. Maamiris nanto. Anapat patag tayo pamilya na. May pasigurado ken kadeta. Manong, Agananos tayo ating. Kasi ti kanayan nga ibaga ni tatang. uwan Manong. Patsak nga agpatinggan tumatlaang daytoy. Amok, apanubok laang kada tayo daytoy. Madiya, mariknak di ulaw ko. Ipikto siguro tinainom kong arak. Sapay, awang tinakapila tricycle.
Ano ito orasin? Ay, tsak nalaptan ti bagi ngayon minumitara ka. Kalpasan na umamwak amin ng imbagpaga ni Nanang. Kini Jenny nga ating ko. Ha? Ito sumungad. Kapsat, lain pagarabim. Aguray ka kadimot langit ti tricycle? Di kagbutay nga din ko. Sana kadaki sa tao. Pasensya kayon, Manong. Wen, aguray ang kumaiti tricycle. Agawid ak iji dagus ko. Apay, nagkapam ka di. Rabi iunay na. Nagkapuak iji trabaho, Manong. Alas 11 ngaming itirabi iti dismissal ko. Iso anarabiana. No kasta, agtrab-trabaho ka? Wen, Manong. Agtrab-trabaho ak iti may sa fast food restaurant. Saan ka nga gis eskwela? Agis eskwela, Manong. Nga may sa ak a working student. Agsipod ta agkurang ti matmat gadang dagiti dadakkel ko. Sika, papanam? Agawid ako ni Tidagos ko, aling. Kat? Agad-adal ka kadimat laang? Sana na, aling. Nagsarde nga. Apay ngay. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag. Mabalin mo't nga working student ka. Kasla siya. Manggadaklatan na. Kat dagiti kakabsat ko ti pagadalag. Agbirbiro kak nga rod iti master kak anawadwad kumamot basit ti biro. Swerte ano makastra ka dito'y, Manong. Ngamno kayat mo. Agabrod ka. Uwan ko maa. Ngumawan mo ti busbusik nga agabrod, aling. Ado ti ahensya ti gobyerno amang ididyaya iti trabaho ijay abroad. Awan ti mabayadan. Tila ang allowance mo ti kasapulan. Padasong ti agdamag, Manong. Uwan, aling. Agyaman ako na ya. Awan anyaman na, Manong. Ni, adan tricycle. Nasaya at mat, tapno makaawid dan. Makaturturo ka ko. Uwan nga ron. Adun tinagistoryahan ta. Saan ta pa yung agam amo? Siyak ni Dancer. Mabalin ka di mat ama amuan tinagan mo? Wan ngagpay saan niya. Siyak mat ni Cherry, Manong Dancer. Aging gayta. Pampanunutok pa ilayang ni Cherry. Ganda kiting bagbagana. Nagmay tising-asing na. Gatsan kami pa yung agam amo. Ang mga nisong ti instrumenti apo. Tapno mapasaya at kumatipyag mi. Anyang tanong padasak timbagana. Sabi ko matamakitak man ni Cherry. Hoy, din sir. Ito pa ming-ming-mingam ti kisami. Anyat pang panunutan. Anyat pang panunutan ko na. Tadi ka pala maturog kat ni rabiin. Pampanunutan nga rod. No kasano mapasaya at ko ti biyag mi sa nga pamilya, Arman. Anya? Wan Arman. Tani. Gagit ko amin agagit. Yung kasla awan mo ti mapaspasamak. Ay kit awan dakas na. No kaya't mga padasan ti sa bali apang gadan. Padasan. Ngayon kita ma. Tadi nadalos apang gadan. Iyag mo amin a kwarta, Marta. Anya? Kunak. Iyag mo amin a kwartam, tas siyak ti mangigam. Saan, Melchor? Na, Awan mo tinagsaritaan ta akas ta ti mapasamak. siya akong di mangidulin iti kwarta ta. Sana bale, tagila sinakto iti para kadagiti anak mo. Apay ka di akas ta kan, Melchor. Saan ka mo't asigod akas ta? Awanin ti ado sao. Iyag mo ti kwartam, munutong pain ka. Alang hunan. Ingka alaan ti kwartak ijebag ko. Ingkan! Apay anak balin akas to eh. Daytoy ka din ti pakakitaan abid to tinaramit ko. Apay nakatalo na kamutin. Wano, kaya't mo nasublihan ti pamilyam. Saan? Awan ti panunot ko akas ta. Sigurado ka kadi? Aka ba alam ti manggad iti sabali a pagilian, Manong?
Uwan nga rod, Barok. Kasla ba dadag anak unay para ken ka? Kapagilak, Jenny, Lola. Yan mo isa. Saan na may babawi pa eh. Gaputan nalpas amin na napapeles ko. Aramidak da ito'y para kada tayong mutlaan. Ala nga rod, Apo. Palubusan ka. Nga magananad ka kumaakan ayon ijay. Well, Lola, saan kayo madanagan? Madanagan lang amin. Agbay may sakan to ijay papanam. Asinon to nga itikadkaduam ijay. Adon to ti mamamok, Lola. Adan to tagbalin agagayim ko. Kanda kaming to tagtitinulong. Ala, wala po. Kat di mo pa kadanagan dagito'y adim. Siyak ti makaam mo kadakwada. Agyaman ak, Lola. Ngamsakbay ti flight ko. Sarong karan tayo manin ni Tata. Takayat ko tagpakadakin kwa na. Ay, barukan balasan kay gaya man anak ko. Baka kita alumakayak matan. Tatang? Tatang, imay kami. Gaputa kahit ko tagpakadakin ka. Agpakada. Uwan, Tatang. Agabruda. Inak ibirok tigasat ko. Parang nasaya at timasang putak at trabaho ichay. Oh, aping agluwa kayo, Tatang. Malidaya anak. Gaputa manu at tawin ang tinapalabas. Ngamawan pulos na ramidak. Gaputa nakakulong akbilang. Mawatan kayo, Tatang. Kaday tati may saga po na. No apay nga ipapatik ti umatayo. Agur nungak. Tapno ilaban tayo ti pagribangan nyo, Tatang. Anak. Wantang, aramidak ti amin. Tapno magunudyo ti pan nakawaya-wayayo. Agyam anak. Da kayo langin ti mangmangtin itikiran ko. Mano adarasan nga inbaga nga danamnamak amawaya-wayan. Agabaging ka ita. Awan tinapasamak. Talaga siguro akas to'y nung nakurapay lang ti may sa tao. Ikagumaan tayo ti amin, Tatang. Manggadak. Tapno at dati aramatan tayo. Nay, apayan Marta. Kaslamatan ka la at abimakit ka. Kita manday talangam. Nanang. Apay, ada ka di parikot mo. Ay, awan, Nanang. Apay nga rod akas ta tilangam. Talaga akas ta, Nanang. Ay na, bumakit ka nanak ko. Dadakalan nagiti anak mo a pinanawam idi. Elementaryan ti inaudi nga anak mo. Katada mo ito iti sabali a pagilian ti inauna nga anak mo. Ita, di ka kadi makonsinsya iti inaramid mo. Di ka kadi mailiw kadakwada. Nagabrod ni den, sir, Nanang. Wan, nagabrod. Gaputa kayat na nga ipaayan iti napintas a masakbayan dagiti kakabsat na. Anya ka a klase nga ina. Nanang. Isumat Marta. Anya ka a klase nga ina. Tain sukat mo dagiti anak mo. Iti bukod mo a pagragsakan. Huston, Melchor. Di na kuntungpaan. Awan lalaki. Ha! Di ka't aglibak, Marta. Madlaw nga da lalakim. Awan. Kanayon kumot nga ibagatay takan ka. Awan lalaki. Ulbod! Mga si Melchor. Patyan na kumamat. Apay aya nga ipapilit mo nga dalalaki. Katawan nga rod. Apay aya nagbalin kamot na siluso italo maklakay kan. Ala! Tumakter ka ditan! Ingkagluto! Nabisina kon! Uwan! Apay akastoy maten ni Melchor. Agpapapawi kasi murot kan kuana.
Nga manya taramid. Mabainak mat nga subli ka na iti anak ko. Kan amangan no di da ko nawatan pa. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di yuliwayan adanggan ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.